Umburi orina omwa MCA omutang'ani BOSAMARO nonyene kerode bintu bikogenderera ndubwate public participation naki twaigwereire bubenga abana aba twachorete gocha assembly barobumbari gokora public participation n'abantu bababolinga amang'ana aya twachakire naro mutagete togenderera meaning imbarakora public participation intwe nkonyorana tore intutweka korwenga kigochenga kiende ekero twanyoranete igo twarogocheng'ane responsibility yaitu muna award ya BOSAMARO gocha out on our own tokane ng'a impeachment yegokorwa survey itakorire buya onye ikunyarekana aba bakore a new survey baratige emotion yeri I know it can be divided njina aba assembly yeri what divide emotion yeri bajije setole na induto ba ndio igampensen kigorogero oyo lengo mujumbe West Mugrango jitamu ibere ende na batu mukansela jitamu na ka 15 boyo nda bego mu director mu nyagara mu nyaka 13 njeno yo masabara ina nche tai bugirango uka akini busiengi banyenkai ono ngo buru busoku karole binde biwa kare kana ga NYAMIRA amana impeachment ni manyite na aro ega njeno yo mara lenge se katibe toro se tona vegeta impeachment yo inje na dengo yo mase bomas twa vegeta mangana bingere bibirese katiba vya mangana impeachment lakini sai lazima tuchake kuligania makosa tiro monda atake kuliga makosa yo litakubona onye naye tutake kuliga makosa atakubona nundi buyensi no nyankuru nguru paka nze tuchake kuliga makosa ya kiro mondo romurai takubona lakini ndoto kitogende nchireyo ndoto kitogende nchira yo gusikana ojo ayibwe mirimo n'abantu murai ondete yo ndoko tigerwa ndi mirimo ayo makonya na muna kwali tina nyondo liri kyaye mwanyoranire mwanyo babaira mu makali mirimo hamu igo okobo mirimo hamu na kukuragere na kitogende akuragere abana basobe bya akuragere tonyori nyagitari kingiya akuragere tonyori barabara kingiya akuragere tutwara obomo ndoko taka abantu tokuja kuligania sababu tete kuligania NYARIBO mochire ndora kana tara moteka kana ntokayo ntokamanyiti babu bakata yabona bamanyiti lakini bo yona nyere bayigo bana bwata mangana kujikogamba buikaira nerie ekaba kujikogamba magamba mawosa ayo atoke naro gusitayo lakini nkolengere liba liko gendike wange ekyo batwalenge ko abantu abanu tebanga NYAMIRA seitu tukuchakira mangana impeachment tulayiwo anyway ni nyanza iga impeachment ya jadi ekyake ngana iga ujakira mbo sana tolabe ndoko tola ruso yali ono mwana itu na intuna into amajora omo kusiyo itu kai kuli bakali yaye lakini nyama kosa ro nyina ba kola makosa kuja ngina ba kani ngwa na makosa oya kwa nyine atabunge yo kani ngwa na makosa egranya tola ko akyo ogendene kasi kitogwanje tuja ko bisa egati ya NYARIBO n'abantu bama NYARIBO na maybe abadwaja abona ntuntu NYARIBO tali kurwani ngonde NYARIBO ne igata kitabu simekero ngomonto tayo to kurwani bituni NYARIBO na montondo uyo to mai tenge kero ne ke NYARIBO ndio to tenge NYARIBO ngana kwa we myaka yetira tene akore onye batakite bamutageti akerekyo ali kikuranya ole tanyora abantu bakamu lakini tayi abakori emirimo bajorire boka abuja kuminyokani angani ndo abanyene to kwa minyokinga mwange to kwa emirimo ana kwa naina abarayi aba intomanye tiko seringi bweka ngono gwate ose na omune na nje haya mambo kufika kiwango hiki tungeita tufanye tuwapatie suluhisho lakini hata hivyo yamefika hapa na sasa kinachotusumbua sana ni kuwa kunaendelea kukwama maendeleo na maendeleo yakikwama vizazi hivi tulivyo na vizazi vijavyo vitalaumu waliopo na wasiopo sana kama wangeanzia zizi kama hawa wangeanzia kwetu
tungewaita tuwaambie wasifanye hapa, waelekee mwenendo ule wa kuleta amani na waendelee kama mandugu. Wao wakae assembly na wale wengine wakae na mzee NYARIBO wakae kama hivi. Kwa hivyo jambo ambalo tungependa hata kama hao watakuja kwetu, wakati wabadilishe nia, waende waonane na gavana, wasuluhishe hili jambo ili lisije nje. Hata linatuaibisha kama county linapoongelewa kote kote, ni NYAMIRA inaongelewa vibaya. Na tungependa county yetu iwe ya kwanza kuimbichi gavana. Hiyo itakuwa jambo nzuri. NYAMIRA County. Haya mambo ambaye tuliyasikia, tuliona aibu kubwa sana kama watu wa BOSAMARO. Tusikia kwamba mambo yanaenda hivi vile, tukashindwa na kufanya. Ndio ikatufanya tukaja hapa kusikia vile haya mambo yanaendelea. Tunaona mbaya sana, maana huyu mwongozi wetu kutoka BOSAMARO vile amesema, tuliona mbaya sana. Ndio sababu tukafika hapa, na bahati mbaya hatukupata suluhu yetu, lakini vile tumeona kuna haja, tumekuja kusema kwamba yale yote ambayo yanaendelea, hao wenzetu kuja pamoja, waje pamoja, wao gavana na hao wengine ambaye ma MCAs wasungumuze, mwishowe wapate lile resolution ambaye inatakiwa kufanywa hapa, badala ya kuleta mambo mengi kuharibu kazi ya tuseme kazi yetu. Wale ambaye tuwachagua watuendeshe wakiwa na gavana, na gavana kama amefanya mchezo makosa, wasikilizane, wasungumuze. Nafikiria hakukuwa na haja kubwa ya kuenda mbali na mambo mengi.